Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape nasya meren bani panurang soboton pai menjalo hita dari kapan siganu pari bata bani panurang soboton pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon nami bangu Tuhan. Bani panurang soboton malas tumang uhur nami. Dijagai ham hanami saganjang borgin taparhon hampar maraan jenah hidup ipada hukam suraswani parjahat ay mamambahen boy hanami puho ibagas malas ni urbani panurang soboton asyet orang iham tong hanay marhiti hatamu ibagas ganupan pergumiton nami sa ganjang nyari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tongko nami amen. Bapinang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panurang sogot nerion nabu isise hanami marhitehon ni rigapan sigalo paribata bani panurang sadarion Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 rigapan sigalo paribata tersurat bani Sakaria bindu 4 ayat 10 nama katahon somong ay barang isya nama pas bani ari pamukah na etekai maningon marulo polok si dia mengidah batu parsuhi na ibagas tangan ni si Serubabel ia na pitu ay ma tundui ni Jahuba ay ma namaniar ganuk tanuhon bapainang on ma pangidahan na palimahon na ipatalar na ibata hubani Nabi Sekeria ay ma pasal ibagas nalahu pajongjongkon rumah panumbahan bani naibata. Gat ni Bapa Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas nalahu pajongjongkon rumah panumbahan ai. Tarhun bagelando na dok ongga ipajongjong Raja Salomo marimbang na pinajongjong ni Serubabel marhitehon ni pangidahan ni Nabi Sakaria. Tapi Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni pangidahanon. Ipatotap ne batado uhur ni Nabi in. Sonay age paruhuron ni haganuk bangsa Israel na parlobe sahari. Bahasa aha na etek ilobe-lobe ni atape bani panonggor ni jolma bagal doai tene i lobe-lobe atape bani panongkor ni nebata ay maase ahanay hurjahon tape terletak hubani motivasita ahana mawujur hita jana aha motivasita makorjahon ay asiboy do hape ini nani bahenta atap nani hurjahon ta etek bani panongkor ni colma tapi sadokah motivasita maronjolan bani hatani nebata sadokah motivasita lahu pamalas uhur ni nebata sadokah motivasita bahen hasanapun ni nebata haganup nani hurjahon taai na etek bani panonggor ni jolma tapi bagal doai bani panonggor ni nebata ay maase isobut marhitehon ni panonggoran ay barang isi nama pas bani ari pamukan netek ay maningon marulopolop si dia mangidah batu parsuri na ibagas tangan ni Serubabel artini ay barang ise na mangida etek na ni hurjahon ni Serubabel ibagas na lopajongjongkon rumah panumbahan bani nebata tapi haganupan si dia maningon marulopolop do ilobe ni nebata halani dongma bani si dia iyanan lahu marsombah manungut jana mamuji pasangapkon nebata masih marulupolop bangsa ay masih marulupolop kita porini petongon etek na ni hurjahon tabani panonggor ni jolma halaniyaha nino kanayay hata panotap na paduahon iya na pitu ay ahado na pitu ay ma parsuluhan na ididah bani panonggoran ni ay parsuluhan na nilidah ni Nabi Sakaria ay ma tondui ni naibata tondo ni nebata nama nawatawat nama niar ganup tanuhon artini ay barang aha penani hurjahonta sa etek-etek ni aha penani hurjahonta
saduka ai ihorjahon hita bahen asangapon ni nebata ididah nebata do ai halania ulang ragu hita ulang sangsi hita ulang bumbang uhurta ibagas nama korjahon harosu ni nebata halania mawatawat do tondu ni nebata lahu maniar ganuk tanon lahu mangida ise do nama korjahon harosu ni nebata ise do na mandalan kon songon na sinurahon ni nebata ise do na tetap setia janah tetap ibagas malas niuhur makorjahon pandiloon nahun baboin ase tetap mahita ibagas guluk taon makorjahon ahana rusukon ni nebata janah bahen hasangapon ni nebata ibagas tenger niuhur ididah janah ibotoh nebatado hagalup nani horjahon taai bahen hasangapon ni nebata amin martonggo mahita. Terima kasih matongon bani hatamu nadok menorangi apa pikiran nami bani panurang subutun halaniai bapa ajari ham hanami tongtong asik barang aha pedani horjahon nami haganuban in iparomban hanami ubani pandilo unmu uban nami marsada-sada ase barang aha penani horjahon nami saganjang nyarion tetap maain ibahen hanami gabe galangan bahen hasangapon di Quran ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakong tonggo nami amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa parsauran ni tundui na pasing ma nama kasomani na siyam kaganupan amin. Oras mabata ganupan bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat marhorja mahita janah tenger maghurta aha benehorjahon tida sa ganjang niarion nebata tetap do mapardimata haganupan nani horjahon taai malas mahurta shalom.